i nastao je u 16. veku. Gradnja manastira je počela 1311. godine, a završena je 1321. godine, iste godine kada je kralj Milutin i umro. U ovom manastiru nalazila se pripasivačka radionica i prva štamparija u Srbiji. Osnovao je tadašnji mitropolit Nikanor 1539. godine i on je radio na prikupljanju crkvenih knjiga, oformio je bogatu manastirsku biblioteku. Nažalost, u jednom turskom napadu, kada su spalili Turci Pir Kulu koja se nalazila biblioteka, skoro sve te knjige su izgorele. Inače, istorija samog manastira je vekovima bila promenljiva. Manastir je uglavnom stradao od strane Turaka. Doduše, nikada ga s polja nisu palili i uništavali. Uglavnom su to radili unutar same crkve. Inače, ovo nije jedina zadužbina kralja Milutina. Pored ovog manastira, on je za sebe ostavio još oko 40 crkava i manastira koje je ili podizao iz temelja ili je finansirao njihovu dalju izgradnju i obnovu. Što se arhitekture tiče, ovo je čisto vizantijska arhitektura. Inače, petokupolna kraljevska katedrala sa 4 kupole sa strane koje su posvećene evanđelistima i 5. centralna kupola koja se nalazi prespred Isusa Pantokratora sa nebeskom liturgijom. Inače, ovo je gradnja dvostruko upisanog krsta u osnovu same crkve, što je jedinstveno za skoro sve srednjovekovne srpske manastire. Inače, manastir je danas pod zaštitom države i funkcioniše kao pravoslavni hram kako sestrinstvu ovog manastira, tako i meštanjima istoimenog sela Gračanica.